Ovde smo na seminaru tekstila od 3. do 9. septembra. Bavimo se reciklažom, tako reći, raubovanih komercijalnih konfekcijskih predmeta koji se pretvaraju u kombinacijama i intervencijama u predmete unikatne mode. Imamo grupu studenta sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i grupu studenta sa Tehničkog fakulteta u Bihaću. Moja haljina na temu redizajn, znači radila sam po inspiraciji Sidnejske opere. Znači, ona je multifunkcionalna. Tu imamo, znači, prvi sloj haljine. Evo ova haljina. Znači top. I jednostavnim detaljima haljina je nekako dobila volumen i tekstura je postala drugačija. Radila sam na temu reciklaži sa starim grudnjakom na kojim sam ušivala čepove. Evo ovo bi trebalo da budu neke helanke sa resama. Pokušala sam da napravim spoj nespojivog, odnosno ovaj spoj koji se nalazi u kući. Znači ovdje imamo te neke geometrizirane moderne forme sa ovom čipkom koja je tradicionalna. Ovo je kao neki neseserčić. Ovo se dalje može razraditi u fotrolu za mobitel, u fotrolu za laptop. To su neke naramenice, poput Sidnejske opere. Tu imamo, znači, jedan sloj, odnosno to su 3 torbe koje se mogu, znači, stavljati od zada. Što djeluje kao visoka moda, nešto nenosivo za scenske nastupe. Od jednostavnog topa sad imam haljinu za večernji izlazak ili bolje rečeno klopski. Također imam i šorc koji sam također aplicirala stare čepove. Također imamo ovo sa ovim elementom kuće kao apstrahiranom ovom formom, izvedenicom. Evo u ovom suvenirskom delu što smo svi radili, ja sam napravila jednu torbicu koja je, pa može se reći, multipraktična, koja je sastavljena iz 4 mala cegera i ona eto može da služi kao četvorostruki ceger, može da služi kao neka kutica za nešto drugo, šta god poželite. Za suvenirski dio sam radila podmetače za kuhinski stol. Znači, ovo je isto kao neki suvenirski program koji može biti kao ovaj element što se stavlja na prste, a može također biti da se puni s nečim, recimo lavandom ili nečim pa da se pravi jastučići.